Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Darama. Manipod kanikab sa Tsusima, sa napud no anagan tintay Darama itangam. Sakpay na, hello man pa kini Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas kani Catherine Buhian. Kasi manti ko na nikab sa Tsusima. Dear manang biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Dati kayat kong asawaan na kumakat tay baknang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapu iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Magpasyara kiti lugar da jay na nobyak na nang. Da, kanayon kala mapanidjay, aggas-gastos kalaan. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, ibagamitin no biyam, tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Anya ko mamo ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. No makitak mo ti lugar da. Ha? Kayat siya ayan na nang? Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron na nang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobya. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket di tapno ada eksersasyon na nang. Pasensya kayo nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam. Kaaruba yun dito'y. Adadwa kaaruba mi nana. Dagijay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti kaarubayaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, kaaruba mo. Anya? Agawid tan sa George. Umyan kayo anana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Nukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay mo gayam ti pamilya ti nubyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y. Awan electric fan daya. Awan na nang. Ayan na ayah, ti ibagbagam masilid. Dajay man o, ti basit asilid ijay. Silid ayah mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun na nang. Ang mga numbangag na kayaw, kababain. Ay. Nala, agi na na kayon. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? Ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagbasit di balay da. Nagpudot pa'y awan electric fan da kabagays. Anya? Ay katanya nga raw. Talaga akasta, kabagays. Paada mas siguro idaanak kurapay, Ay na, nukasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y kabagays. Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay, kabagays. Oho! Awan day ta kasar-kasar kabagays. Adayaw ang mapasamak dayta. Nanang, ikasar kon ni Jane. Kaya't minti maaddaan iti anak.
Ket mabalin nyo may timaadaan iti anak nga uray saan kayo nga agkasar, George. May mayat matlang nga ano agkasar kami, nanang. Ay da, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami agsina ka ni Jane, nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pay lati sa itaa. Tadamdamo yu pay laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man jay kapsa maw. Iti damaw, nakalala iluda iti tunggal maysa. Nga may diag baybayaga, kanayo na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane, nanang. Yay basta, di kay pailag kasar. Ag pinaliiw kayo pa'y anaimbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin kaya ti inam, George. Mababain ako dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siyak ti makamoy ti amin. George. Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane nalay ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kan tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, Uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkal, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. Kat nakaragrag saka ki unay. Uray siya, George. Kat agyaman na, tauray din nakayat ti inam maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat ka. Tauray kas dyan ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak? Anya ko mati pa kaupayat nga eh. Kat love na love ka nga rod. No, kat kasano? Agnag tangarudan ni Balay me. Ni nanang ti pampanunutek. Amang ano din na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak ka bagays. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaya mo pinalubusan ni George ang mangikasar iti nobya na. Nag-secret marriage na ka bagays. Katsakti may sa ninong da. Anya! Paitikod na nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane. Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon. Di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod. Nanang. George, kagura na ta ni Nanang. Nakamisuot. Kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasdyaadjar na. Tanabigla ngamin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa,
Nasa isayahat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasim at ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ko aser serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, mano iti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasingput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin ken kuana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag construction. Ay kat si ka Ay, win nga rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruksyon. Main-initan ka pa'y. Kabaalak matkat di, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka matanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggadat. Saanen? Agtagibalay kalatan, ta siyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kaji aplikante nga driver. When, ma'am? Wan, Ma'am Vina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobyam. Awan Apolos, ma'am. Single tuy anak ko. Sige nga Rod. You are hired, George. O bakit, dinawat ka adagaw sa anak ko. Naku, naktumo ngamin ken ka. Ti pagsidda awak, apaya masapula single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki akit armod na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dato'y tinayon na. Ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak nga men ti servisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Ta kayat ko nga men ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay.
nginginaan pay. Ay na, ay nagpinta si na bagda ito'y anak ko. Dua, mate. Kukwak da ito'y adwa? Sagay sa kayo ko ni Jane nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun nanang. Amangan no mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kat pumanawain. Ay, saan nanang? Amoy mo nga ay ayatok ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, ah? Ha? Apay, no kastaman bilang saan dak alapdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman di imbagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isaan natin nagtiriknakan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng, adda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga aramanak. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko ada mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kang chismoso mo dagita at tao. Anya ko mati bibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Udnon sama at kabagay. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga iti may sa restaurant. Adan sabot kagpaiso relasyon da kabagay sa. Kag, anya ko maitan no pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagay sa ada asawa na. Kasano dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagay. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaim ta maday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay ka anakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Ay, kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak di kwarta. Nagapwa manan si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ampag mo dito'y balay. Kwa, napanak ngamin nagsapul iti pagsayaatan nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo pagsayatan. Naimbag pa'y ti datu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da alalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mo kaon, Jane! Itulod kan nga ag-awid, George. Ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may.
Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kaya't ko lang matagpasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko ken ka balay mi. Nay, ada ka mo gaya mo na nakaw. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino nga nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gayam sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, ay, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, kwa, kagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo di jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay jay ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay, mapantapay lang jay ili, inta gumatang iti merienda. Ha? Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo ten na rumor bakit? Vina? Ay, mabit man lang? Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbot ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbot kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay tinungpa na kayo kan ni nanang. Kwa, awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na ka din, Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang amin iti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen, nanang. Nabayagan nga in pag nakti papeles ko para abroad. Katagyaman nak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't, nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman nak ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka, Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaman anak ko. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo, nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y, nanang. Kasta aya? Ade panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale,
Tadamot cellphone na kontak tayo, nanang. Kanayon da kayo apawitan iti kwartayo, nanang. Ay, ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang kaw. Si Marono nga ro na nag-abroad ta anak ko, katdwadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan mat apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong dagiti agasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat adamat tan upat nga anak da. Alakastan, tukabsat wanagayem mo, susima. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, di sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada tayo, amin.